Sagudayan nga rod ti surat ni Pagayam at Tessa. Dear Cousin, sakbay man nga inak isalaysay ti pakasarita a kasin yung kablawang kay man iti naragsak nga aldawyo di tanay Mars Studio kastameten kadigiti padak nga dumdumngeg ken nagbibuya. 5 atawenen nga agdenden na kami ken ni Ricky nga asawa. Ngemdak sang gasat awampay ti anak mi. Saan kami penga na ipaayan iti bunga ti ayan ayat mi kasin yung no pay nagpa-check up kami meten ket segon iti doktor ket awan kanu met ti diferensya mi nga agasawa. Siguro ket saan kanu pay nga naikari nga maaddaan kami iti anak. Pinadas ko pay ti pakonsulta kadagiti tradisyonal nga mangagas wenno dagiti albularyo dagiti mangilot ket awan mo ti mapukaw kunak iso nga pinadpadas ko latamot no anya digiti isingasing da nga ramideg kinano anya digiti kayat da nga ipainom kanyak ininom ko met. Ngem gapo ta maboringak ket kabayatan nga agur-urayak nga maadaan kami iti anak ken ni Ricky. Nagdesisyon kami nga agaywan kami wenno nagtaraken kami iti aso. Napialang mo nga dati liwliwak bayat nga adak ti balay nga mangis istimar ti balay mi ken dito ngamin nga araramideg dati silang online nga business ko sa anak magkarumrumwar. Napiala nga dati liwliwak, napiala nga da kasarsaritak kabayatan nga da trabaho ti asawak. Eksakto met idi kasin yung nga mesa kadagiti kaubraan ni Ricky nga asawak ti agipadpadawat iti uken nga kaipuspusing laeng. Kadi di may nga jak pulos malipatan dahil di nga aldaw. Nga simangpet ti asawak nga maditimud ko idi kasin yung abusta da problema iti panagsingir ko kadagiti pautang ko numanen maistresak agpupungtutak nang runa numalagip ko manen nga awan pa iti anak mi iti asawak kaday di nga rabii kasin yung napukaw amin nga liday ko pungtot ko naminsan nga nagmawmaw ti stress ko ti banbannog ko nga nagmalmalem nga nang istimar ti balay mi idita sumangpet ti asawa ket uy Ricky, oh surprise bagita ka di day tauken na insangpet mo asino kumapay nga ron sigurado ka wen impadawat diti ka kaubraak. Ay wow, nag-cute. Oh, may isa na amo pa eh. Talaga nga na amo. Di mo lang mo, no kasano na kayo pinaragsak, Ricky. Ha? Ape manan. May stress ka di manan nga may sa dito balay. Di mo lang mo no kasano nga nga maburburing may sa dito. Sabi na nagrigat nga sing-sing rin. Dagiti nakautang kanyak. Alam, bye-bye amla taidan. No di da ka mabayadan pa ilahaing ita. Akit, anusam ti aguray. Tawa mo't maaramidan na no. May stress ka laang. Saan damot nga agbayad? Ure no kasanot pungtot mo kadakwada. Tikit di kasayatan nga aramidin bakit? No sino di kiti narigat nga agbayag? Isunto di kiti saan mo nga papautangan. Talaga nga jak pautangan ni Dan. Tamarmarwam da. Kaputa jak agong ungat. Deta pa iti siguro may isang rason no aping kanayon ka nga may stress. Tamabain ka nga agsingir kadakwada.
agsingsingirak mat. Angem, when angem, no ibagada nga awan kat, bebeamat latan. Kat saan mo nga may peksa ti pungtot mo. Pasaray ong tamot ngamin ida. Pabainam ida. But ngam ida nga ipos mo idat social media no di dalat tagbayad. Amumot nga sa anak ka kasyay. Mabainak mo't sa anak naman nakiapa nga tao, Ricky. Amum dayta. Sa bagay, nasingpit ka ngamin unay. Iso nga ginundawayan mo't dagita imutang keng ka. Angin basta, saan danton nga makaulit, makabayad dalaing kanya. Jak to pa utangan ni Dan. Angin, ay na, nagkit ka talaga datin sangpit mo nga aso. Ni, nagmayat pa iti maaris na. Puraw. O, kat no. Puraw, anya nga rutin na pintas ng ipanagan takin kwa na. Greka. Uy, lalaki. Wen, lalaki. Whitey latan Gaputa puraw matikudil na ay ti buok na. O di whitey. Saan nga tanga common unay de tanga nagan ti aso? Nang runa kat umuna nga aso nga tarak nenta. Kat man ano ko ma. Napinpintas pagi di no whitey. Tapno alalisto nga malagip tinagan na. Sa bagay. Ala, nag-cute ka. Chukut. Amom ka di nga nakaswerte ka, Whitey. Ngamin, si kati first baby mi, kini papam nga Ricky. Ha? Papa? Papa tasyak tut mama na, siyak ti mama na nga ron. Ay, une ka mo ten. Pagbalinan nakbat nga ason bakit? Saan? Ngem ibilang ta nga kas anak ta ni Whitey. Taamo mo't pa yung ti anak ta. Alan lakay. Kay ayok launay ti agtarakan iti aso. Di ba nabayag nga ibagbagaking kan? Napialang mo't nga daliwliwak dito ibalay. Napialang nga tartarak nag. Adapakpakan nag. Adawa awirag. Ken kanayon kung to nga digusin ni Whitey tapno nakadaldalos lata. Tapno kanayon lata nga nakapudpud daw. Alawin ka din bakit? Maawatan ka ba't kiti? Ang hindi makadakas, may isang aldaw, anya. Baka kit no agsaon to taaso kat papa ken mama kung nakadata. Sika nga dalaga. Ano ka ada ka di ba kanan? Adan, irure ka nga rod, angin maguri ka, nangan ka din ni Whitey? Ay, saan ba Una iklata nga pakanin isunan, umuna kalatan, pakanagpelang ni Whitey. Sumarunwak tulatan lakay, ni talaga nga, kasla anak mo't panangibilang mo talagan bakit? Una empayin nga pakanin taaso, ngimsi ka. Kasta unay ti pinangdungdungok kini Whitey kasin yung pudno launay nga makapaikat ti stress ko iti agmalmalem makapaikat ti bannog ko makaayayo nga awiren kasin yung bigbigat pay laang diguse kon sagsagay sayag numalpas ko amadigos mapamagaak sagay sayag siguraduwag nga awan ni uray maysa nga timel wenno ampas na. Ikukukwak pa'y kasinyong ni Whitey. Katunggal mabisin pakanek-apakanan. Igatangak pa'y kadagiti dog food. Ang MD na kahit ididamo iso nga linaukak ti kanan mat lang iti aso nga awan breed na tangamin ni Whitey jaka mo no ada breed na ngem kaslang adda ngem more on askal kumbaga ket mga siguro mga 75% askal tapos nalaukan siguro ti sabali nga breed ngem basta nakapinpintas ti langana gaputan nakapurpuraw kasin yung nang ronagat kanayon ko nga digusen nakadaldalos kurang nalaengen ket arwatak
badwa, sa pinak. Agingga nga di makkel ni Whitey kasin. Kakaidak. Angem ni Ricky hanakayat. Angem no awan ni Ricky talaga kaidak okay la kanya kararakupag. Tanadalos mat. Kikisen na. Kikisek mat Maawatak mo ti asawak no hanunay nga na si digtirik na iti asumi nga ni Whitey kasinyong tan numalpas trabaho nan mapannog kahit at agina na. Kat pabusuyak pat nga agina na atamok mat isuna mo tiyak sapsapol kada kam nga gasawa. Tati kayat ko ket makaina na tayin to no agkayda kami ti rabi kat adda pamigsana. Wen kasinyong urin no addan ni Whitey iti biyag mi nga gasawa sa anak latta nga nawanan iti namnama nga maaddaan kami tumet latta ti anak. Kada ti maysa nga rabii talo a bulan kada kami ni Whitey kasinyong ididimteng ti wedding anniversary mi. Ket mariknak nga agbabaraak. Lakay. O bakit? Orita naiturog mo mat itay malam, itay simangpet ka manipod iti trabaho. O. Adamat siguro pamigsam ita. Ha? Pamigsam nga? Amumlatan Ngamin, mariknak nga nabara ti bagi. O. Fertilak siguro. Iso nga gundaw hayan ta. Alaw na. Sa bagay. Anniversary ta pa Uwan nga ron. Ay na. Uri no adan ni Whitey nga imbilang ko nakas anak ta. Sa anak to nga maawalan itinamnama nga agbungan tumatlati ayan ayat ta, Ricky. Kastamot kanya. Tessa, bakit? Jack Pulos maawalan tinamnama nga maadaan tanto ti anak. Iso nga nulakit di mariktam nga ka-fertile mo ita. Gundawayan ta. Sapay ko mata makapuuta mo't laengan. O, nukas pagarigan ta makapuuta. Kat syempre, addan ton anak ta nga awirem. Kat, kasanon to nga rod ni Whitey. Alakit, ano nga kasanon to ni Whitey? Kat di, awirek latama ta. Anya? Kahit ko sawan. Syempre, adun ti oras mo ni baby ta. Di susto nga baby ta. Ay na, alis to lang aramidan ti solusyon na ita. E di mga alak to ti kadkadwata. Anya? Isupay nga tantandanan ta bakit? Kabailak to mat siguro. Akit no mapaturog kunto ni baby. E di, ay wanak to mat ni Whitey. Angem, kasano nga rod no anya. Siyempre, saan nga safety baby tano adda aso nga agwarang-warang lata dito unig ti balay. Ay na, siyempre ibilang tumot ni Whitey nga ading na ti baby ta. Anya? Ay na, adula uning ang problema lakay. Problemain ta pala nga umunano kasano nga makaaramid ta iti ading ni Whitey. Ading ni Whitey? Alan, rugyan takit din. Saktot maging problema daytan. Talaga baka ket no saktot obligaem nga agaywan ti aso. Amumot nga adto trabaho iji kumpanya nga pagpapaayak. Wen. Amumot nga mabanbanugak sumangpetak kahit kwa ginanaak. Wen kulakmot king ka. Talaga Wen. Umay kakit din. Tada ti responsibilidad mo. Supelat aramidem.
Sige. Umay ka nga, Roden. Bakit? Mariknakbot nga ka, fertile mo, bakit? Taapay. Panagriknak amin kat narugrugso ka ita. Kan nabarbara ti bagim, kunak tumatking ka ngamin lakay, iso nga gundawayan ta. Umay ka nga rin. Data kan, tarabawang kan. Kanayon mo't lang nakadata akong lakay. Padasin tangan tamat ti sa bali nga posisyon. Kas kumaitan niya. Madimot no si katrumabaw kanya. Ta kunadawat nga narigrigat nga makabuo no si katiaking ato. Sa bagay. Amokon. Apay. Naminsan ngamin nga malam nakitak ni Whitey. Kat syempre dakkelan agaraman. Amom ka di nga nasikugan na ti aso di banger ka balay? Adda na sikugan ni Whitey? Wen. 5 bulan na pala nga. 2 bulan na idin sangpit ko. Sana surok 3 bulan nga datan. Wen, makasikug ti kas jayen. Kat ni, imbaga ti karubat ha. Ni kanu Whitey nakasikug da ti babae nga aso da. Akastaya? Nagalistuman ko na. Kaya api nga tanga digiti aso. Nagalisto da lang agsiksikog. Makaanak da, manulang aldaw, lawas, bulan. Agsikog da manen. Sakit nakadadot anak da. Saan nga kasla ti tao nga nagrigat? Sa sagay-gay sa laang. Anyor tiket mo asawaan. Siyempre aso da, sa balit ti tao, sa balit aso. Anya nga tano tuladan tamad ti anya. Ti posisyon ti aso. Anya? Baka isot rason na no api nga alis tumaalaan di kita aso nga babae. Di mo sawon bakit nga tuladon ta di kita aso? Saan? Di posisyon na laan. Nakakita ka din? Nakakita akong. Diti nagsilpo? Diti tinalikod nga. Saan nakas jay Hanga kasi tikit ko asawan. Tamok na siya ti bagbagaw. Diyak kaya di jay bakit? Bakit no nasakit no matiritir repti kukwak. Piloso po kamot saan nga literal nga kasjay Tigay ko sa diti style dog. Wen. Lawlawag yung mabakat. Magdanagak pa itayin kas latikait mo ang mapasama kang kat. Apag no naiyusok kong kat. Talikodan kamot kat tiniritir tanawanan na. Bakit no saan? Hanga kasjay apay aso ta kuma. Tila tuladen ta. Diti mawawagan iti style ti aso. Amangan no. Iso trason no apay nga alis tong agsiksikog diti aso. Diti nakaburiri. Siguro kan alalis to nga bumabadji si Milya ti lalaki. Alalis to nga travel amapan ka di excels. Dula uning nga bagbagang bakit? Apay adakas lang yung baga ti doktor, hindi na panta nagpa-check up. Daduma, saan ka mamatmati unay ti doktor? Saan nga amin nga ba nagkit ibaga ti doktor? Siyempre nung nagkaanak-tan, handan to agsublin ti doktor Awin nung nagsikuga ko. Kas tama, di kiti masakit nung naimbagan ti pasyenten, hantog agsubli ti pasyenten. Asin nung to pengar ti check upon da. Nakadanon ka ba ti dan? Awan mat ti mapukaw lakay, padas talang. Ay, sige. Sige ang lakay. Kastoy. Kasi tinakitak nga, anya? Kasi tinakitak nga, posisyon dati di nakapan ni Whitey, dati, hapi ngamin nga ipadam ka, dati, hamo ipadpada ti aso, dati araramitin ta bakit? Apay. Kas na nagalas kayo, nagalas sa dingdinggan. Baype amlatan, basta't importante makabuuta. Kitam di kita aso ni, nagalis to da nga agsikog.
Nagalisto nga makasikog. Dagita lalaki. Siguro ka po ka di posisyon da. Alawin ka din. Ay na. Alaan, kastoy. Kastoy. Tapos agkadya-kadya jigi. Abi pati pa nagginigin ni. Kit isumat. DJ babae nga dinakipan ni Whitey. Agkadya kasi nga muna. Agkinikin ni Jay tipatong na. Ay, unay ka mo din. Bakit pati DJ tuladan? Alan, baka tapno maalog siguro. Pumaparan-paraning kan saan. Bakit nakado nga mapampanulot mo? Ala ka din, Ricky Lakay. Awan mo ti mapukaw. Anya ko pagbainam, awan mo ti makakita. Datalat makaamo da ito. Ang mga no isuti. Ang mga no blessing. Blessing nga dimtin ka data ni Whitey tapno anya. Tapno maamiris ta. Nga kasto gaya mga posisyon ti kasapulan tapno makaabuuta. Una yun. Kasla mo lang baga nga. Nga isot nagbalin nga. Kasla mensahero ko makasjay. Kasla kasjay. Grabe ka mo't bakit? Alaka din nakadunga reklamo. Datay pala ka nakaburiri. Gare ka nga ron. Aguray ka ata isurukin ka. Ti anya. Isurukin ka no anya ti posisyon mat ni Whitey di nakapan na. Ay anya. Pati ba day jay? Bakit? Uli ka mo tinlakay. Hanggang ka nagreklamo. Undap no. Makapaawang ganas mo dahil nararami din. Bakit? Saan? Ay, malakas ano? Tinakita at ikukuha naman kasi naman dati patong na. Tapno siguro mayugyug mat ama, mawagwag kas dyan. Unay ka mo din, bakit? Makailega ka mo dati paparami. Ala ka din ala sige, mabisit ako ni. Ala saan nga rin? Kastoy? Wen, kasta. Tapos, datan, si Makay, kasta, irwar mo ba si Tadila? Joke lang. Tiamok no pati dila, irwar ko. Kukunak ka. Alan, joke lang dyan na Udi. Alam mo, alan, kasta, wen, iparabaw mo data. Iparabaw mo na kita nga imam dito ibukot ko. Kasta, data. Sumakaw ka. Dito. Ala, isarak mo. Bayatin. Garay ka. Apay. Lagi pik no kasana ti. Bakit? Makakit kita akmat kat di aso nga din nakap. Kasla mo na tao nga kuminod mo. Bakit? Ala, sige nga ron. Sige. Ay na. Ang imang hanta nga tultuladan dati no paglakan ta sa akto agpuligos o dati ag tinalikod ta. Bakit matiritir? Uwan, saan? Damok na pati di jacket aramidin ta. Agore ka karat. Agore ka paspasam. Ha? Hanga kasta. Paspasam naparpartak ti panagkinod ni Whitey. Ay, una yun. Pati pa kinapaspas nan, tulade kon. Ay na, baka sutrason no aping alis to nga masikugan dagiti aso. Mara, sige. Madi ka di pa eh. Kare ka. Apay. Iyaw awang ko palaing dati mapaspasamak. Anya? Iyaw awang ko laing dati nagsaritaan ta. Kit madlaw ko nga medyo anya. Medyo aglupoy mo tan. Ang gari ka. Mayatan. Timbangkan manan. Lakay. Sige.
Ah! 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 Aguri ka. Ah! O, abay. Madi ka pala dumdum sa ag. Baka no. Abay. Madi ka di adim sa agad-agos ni Whitey. Di makip ti aso. Saan mo? Tapno no. Tapno no. Sumarik amin nga tubog mo. Ay. Tiamok no. Tiamok no. Ay. Saan nga dim sa agad-agos ni Whitey? Ah. Oh. Mabalin mo tagid da. Madamdama. Kasi saan mo nga nagid da jay dinakapan ni Whitey nga nakita. Aniya? Da kay gaya man tatang. Ay, wenda, baga ni nanang mo kanya, kapapayaman na ka na. Untang, tinawagak itay ni nanang, takasapulang kayo. Di ko mananang ang di na kanumot masangot, ada pa ka kumikuman na. Ay, Wayne. Apay, sa din no ka diti pa pa naman ako. Ina ko magpa-check up ti doktor tatang. Ah, ket agkita kami ni Ricky Jerwar, Ili. Ta kuyugan na ka mapanagpa-check up. Apay, anya ka diti marikrik naman ako. Aya sakit ba? Gagangay lang ang tatang. Ngim madlaw ko ngamin nga, sakit-sakit dagiti matak. Kun medyo kimapsot ti panagkita. Anya? Baka agad na ta pa nagkum-computer mo, uno pa nag-cellphone mo. Saan mo tatang? Sigud mo't nga, sumak nga, nahilig at nga ag-cellphone kada agar-aramat ti laptop ta. Siyempre, online mo ti trabaho, ti negosyo. Sa pag-araw, awat mo ti lahi tayo, nga ada diferensya mata na. Tasya, dakam kinanang mo, nga napigsa mo pala panagkita ba eh. Diyak arod amo tatang, isong arod nga naskin nga panak agpa-check up, tapno may baga kanyak ti doktor, no anyat diferensya, no api nga kanayon nga agsaksakit ti matak. Kan kanakas lagbukngo katak, makaagluluwaag sa anak ba't nga agsang Kan kimapsot nga talagat pa nagkitak tatang. Wala, sige. Anya oras nga raw nga gawid kayaw. Jakla mo tatang. Napakan kumit ka din ni Whiteen. Bantayan nyo lang tatang. Tanong, baka kami rumwar kat amo yumot. Delikado. Numan rumwar tatang, surutin nyo. Adamat jay kawar na. Yung kayo ipagpag na madamdama, amangan no makatakiw no makaisbo. Wayne, tasaan lang nga dahil titiyo mo nga gundaway nga pinabantayam kanyak ni Whitey. Agyaman nagtatang. Sige ro tatang, panawang ka nga ro, ina ko ni Ili. Alawan anak ko, wagan anak ka. Anya, Dok? Gapo iti aso, iso nga naadaan iti virus when bacteria ti matak. When misis, ada nga min dagiti bacteria when virus nga maalala ka dagiti tarakente nga sa aso. Ket maiyakar day jay, maapektaran na ti mata ti tao. Ang ket gapu ta ibagayo nga adda ti taraken yung nga aso. Nga sikat ikang runaan nga mangtartaraken, nga arakupin pa ako nam, nga dildilpatan na ka. Yes, Doc. Aket rumbeng nalaeng nga iwasa mo, liklika mo, misis. No di mo kayat nga kumaro deta sakit ti matam. Ikang kay ti agas nga tumarem, taka sa kabailan pala ti agas deta nga mapukaw deta nga virus, deta nga bakterya. Angem nasken nga liklika mo nga asidgan, ti taraken yung nga aso.
Numabalbalin kumapay, ket awanan ti aso, nga adda iti aglawlaw yo. Saan ka nga agtartaraken? Ang imdok, nabayagan ni Whitey kada kami ngem kasano ti kabayagnan, misis? Addan upat nga bulan, dok. Ket siguro nabayagan nga na-infect data matam ngem italaan nga madlaw mo. Inot siguro nga nga na-infect data matam ket no kumaidi nga nasapsapa nga nagpa-check up ka, baka naagapan ko misis. Dok, imbilang ko nakaslabukod ko nga anak ni Whitey. Gapot awan pa iti anak mi kini Ricky nga asawa. Di ba, Ricky? Wen dok. Ang MD mi ninamnama nga kasto nga maadaan gayam ti sakit ti mata ti asawa gapu iti aso. Gapu iti paragtarakan mi ti aso. No kasta, no diyo maliklikan, no diyo mai-dispose ti aso yo, maawatan kayo, misis, mister. Ngem, tilang advice ko, saan nga si Kati mangtaraken ti aso yo? Dok, ken numabalbalin, igalot yu latan, pakpakanan nyo, ken saan nga mabalin nga si Kati mapan mangipagpag na kenkwana? Saan na mabalin nga si Kati mapan mangpakan, tama di ka mabalin nga umasideg, ngamin airborne dagiti bakterya, nga mabalin nga iyakar dagiti aso kada tayo. Siguro, gapot ti kanayon nga expose ka kaditi aso, naakaran ti matam airborne. Kahit nasa wendok, yes. Anywhere nga ayan ti aso wenno ayuyang na wenno kanayon na nga pagyanan, pagturugan, pagtambayan, no kanayon kamot nga mapan ni jay misis, posible nga may travel through air dayjay bakterya ket kimpet kadagita matam. Naawata kun, dok. Iso nga ti advice ko kada kayo, misis, mister. Yes, dok. Yes, dok. Igalot yu laeng nga ti aso yo, iti mesa nga lugar yu balay yo, ijay yu nga pakpakanan, ket no kasapulan nga inkay ipagpag na, saan nga mabalin nga si ka, misis? Da kayo laengan, mister. Tanong si ka man ti maapektaran, haan mo ba't nga maiyakar kini misis? Importante, kabayatan nga tumtumar ti agas ni misis, ket maimbagan, hanga kumaro deti sakit na. Naawatan nyo kadi? Yes, dok. Yes, dok. So, di jay laang, misis, mister, manibo dita, misis, liklika mon ti aso yo. No diyo kahit nga i-dispose, si ka, mister, timang tarakin kinkwana. Saan nga mabaling nga ni misis? Yes, dok. Sige, dok. Okay. Dati no ka dati imprescribe ko nga agas nga tumare misis tapno no agimbag no mapukaw dati infection ti matayo ken ulitek manipo dita liklika mon dati aso yo nga iso ti nangiyakar ken kadeta nga sakit. Naawatan niyo, misis? Yes, dok. Oh, bakit? Nangiguman. Saan mo nga mabalin nga taraknen ni Whitey? Lakay. Lakay, agring ka. Bakit? Tataol ni Whitey. Pinakan mo ka di itay? Pinakan ko mahit. Baka mo't no, basitin pakan mo. Baka mo't mabisin pa Nakadado dyan pakan ko, bakit? Uri no kasanong banog ko itayin. Pinakan ko, gabot na jacket nga mabisinan. Ako nam nga di mo kahit mabisinan. Aping orot nagtataol. Diyan mo, baka datataolan na nga, pada na nga aso matikmat nga nga mabalin nga asit kan. Asyanak kini Whitey. Maturog talatan bakit? Agsarding tulat
Ang jak to madala makaturog. Jak, anya? Jak to madala makaturog no panpanunutik nga. Mabisbisinan siguro, no. Baka mat no, baka daulig Anya? Anyang ulig manan. Baka agad no, si Mark nga ulig ti balay tayo. Kat, mapan na, tuklawin ni Whitey. Ay, unay ka mo bakit? Inka man lakitaan, wano baka makatakki. Inka biti pagpag na ditarwaran, rabrabiin bakit? Makaturturo ka akon. Dapat trabaho kong nabigat, alan inkan, Ricky mo. Kasla mo lang, di mo isakit mo ni Whitey mo. Amo nga bilang ko nga anak ta ni Whitey. Malibhasa mo, pulos nga bilang nga anak mo ni Whitey. Siya klaing mo tinang nangipatpatid ko na. Ay napatigmod kanyak ni Whitey. Ang gagangay dahil nga aramid ti aso, agtataol ti rabi saan? Mariknak ngamin kasi siya ti inahana. Mariknak, no, saan nga mabisin, makatakki siguro, no, makaisbo. Basta saan nga mapakali iso na gapot, adda marikrik na nga madilakay. Alawin ka dinin ako, napuunay mo tinaya. Lain kapag nanay, pagpagnam. Uwanan, inakon. Umayak latan, saanan, madi nga mabalin nga umasidig ka. Nangigmumuti ko na doktor, bakit? Alam, makamu ka nga rod, si mat ni Whitey. Iman mat ni Whitey. Whitey? Ala, mat ni Whitey. Gray ka man. Hello? Ricky? Sa din no ti ayan ni Whitey? Awan nga road. Siyempre, saan kumit nga mangmangag, saan kumit nga inasasidgan, at itanam na maiglat ta, katsakbay ka nga, pimano nga na pa nagubra, kat pinakan mon, dinigos mon, taday tatibilin ko king ka. Ngam itimapan ko si Ripin di tatawa, awan mat ni Whiten, dati malakawar na't nabatin, sa dino ti ayan na. Ano nga di mo amo kat sikatin na udi nga, kat di ba napamimpang bag na idirabi takunak, baka makatakki kunak. Baka mat saan mo ngayon subli di kawar, baka mat saan mo ngayon galot. Ay, baka mat na pinarok atam. Imbulos mo siguro. Anya nga saan? Apeng arod na panan ng arod. Sigurado kang adapel lang, sakbay nga pimanaw ka, sakbay nga rimwar ka, adapel ay suna. Kasi din ako maorte ayan na. Baka mat din napintas din panangi kawar mo king kuana, baka nakalusot. Itay ko pelang or nga pagpukawan. Napang ko pa dinamag dito ka aruban. Awan ni Whitey. Di mo lamat kinitkita kami na. Di mo lamat sinigurado no napintas di panakaikawar mo. Kindi bigat. Dinigos mo? Dinigos mo talaga? When? Sigurado ka? Pinakan mo? Pero awan tinagyan na dyan di. Inibos na siguro. Sigurado ka Awan nga road, awan. Napalag dito ka ruban. Api ko mga umadayo. Kino ko mamangag na ngay ayabak. Agawid ko man. Ayaw na imot. Whitey! 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 Agsublin tumala siguro, bakit? Kasi nungaro doon sa anin. Ay na. Napankamot lang, nagsapol? Uwan, imbagak matking ka. E di simbang putak.
Nabanak adagos, dita karuba. Kat iti nakita di kawar na, talaga nga pinerdi na, dinadail na. Gagangay lang di kastata, nagdakkel to pa ni Whitey. Siyempre, bumigay mo di kawar na. Ang mga anbit no, ada na nga, nang takaw kay kuwana. Anya? Ang mga anbit no, ada nang igagara, ada nang takaw kay kuwana. Kat, api ko mga takawon da ni Whitey. Kinkas ko na, awan din ang nangig mo nga nagtataol. Baka man pinaangutan da, pinakanda, tapos pinaturog da. Ananunda ko mga ni Whitey. Daka mo, pulutanin da. Aramin da kiti mamartag, agpulpulutan ti karnet aso da kita. Ay, saan kagagpampanunot ti kasta? Bakit saan kagpapabasol? Mamuak lang ti pudno, mamuak lang kinapudno. Ang sagana kanyak na kita nga tataw, na kita tatakaw ti aso. Agpudno ka man kanyak. Ha? Agpudno ka kanyak, Ricky. Anya ti ibaga, anya ti pudnoking ka, bakit? Siguro kit inranta mala. Inranta nga. Inrantam nga imbulos. Tapdo no takawin da. Anya? Tapdo pang oran da kiti mamartag, tapdo pagbalinin da apulutan da. Api ko mga aramidig dayta. Kat amok nga pakaluksawam no mapasamag dayta. Kat api nga rod, siguro inaramid mo ka puta maumakan. Mauma nga? Anya ti bagbagam. Anya kumat pa ka umaak. Mauma ka siguro nga mang padpadigos, mang pakpakan, mang ipagpag na. Kaputa saan nga mabalin nga sakti mang taragan. Kit si kaamin nanti nakaitidan ti responsibilidad kini Whitey. Siguro kat agrekreklamo kan ngam di mo lebag baka kanya. Siguro marigatang kan. Iso nga pinarok atam latan, binaybay amon. Awalan nagtipusa mon. Ricky, uni kamutin bakit? Saan nakapabasulin ti kasta? Api ko mga aramidig na ta. Aman! Marikrignag! Ngamin tunggal ibaon ka. Nga mapan mo kita ni Sunan no agsangsangit ti Rabii. Amok! Nagreklamo ka ngem. Amok ka papilpilitan ka laan. Unay kamot. Angapod no dahita bakit? Namaduktalak lang. Agsagana ka. Siguro inrantam nga talaga at amok na mahilig ka mat ngagpulutan ti karnet aso. Saan ka kumangagpanunot iti kasta bakit? Wen, agpulpulutan agmatitikar net asong sagpaminsan laeng. Tamang manumad laeng ti agpulpulutan, agparpartiitan. Kiniparit dan. Iparit daan, makita dangem ilibas damat na ta. Ay saan kong inaramid deta? Maduktalak laeng. Agsagana ka. Saan ka pulos sa mapakawan? Baka mat no inrantam tapos inpadawat mo ka dagiti mamartig nga kapadam nga mahiling ngagpulutan iti karent aso. Tapno awanin ti problema mga tartaraknam. Awanin ti padpadigosem ti bigat. Awanin ti pakpakanam. Awanin ti pagpagnam. Maturog ta man laengan. Tilada nga sasawe mon. Ayop ka! Anya? Talaga awan ti pusom! Anya ibagbagam? Kunak to pa'y tapod ti atap ko gat! Anya? Apay? Saan ka nga agin didi? Saan ka ding agam amo kay kiniyong-yong? Ha? Kasi yung-yong? Uy, makasangsangong pundo ka kada. Pudno ti atap ko! Anyang nga atap ni bagbagamanan. Nagdengigak ti programa na. Naigalis iso na. Nga nagpulutan kalot karet aso at na nagpadawat kay Guana. Anya? Tapos nag-birthday pa iti bayaw na. Nagpulutan na malakas jay. Huh? Tapos nagiyawid pa iti kagrupo ng ating ibis. Anya? When? Naibaga na. Siguro ang gabuking ka. Siguro yung padawat mo ni Whitey kadakwada. Pati ni ka, aping mangyaram-ramang kat sa baling ang tao.
Awan ti amuda ka na kita. Kan hangapod no dayta api kung may padaw. Pudno! Marikrik nak. Makot ko to banak. Inregalom siguro keng kuana. Bueno, kinibayaw na wano sinuman. Api nga isong arod ti pulutan da. Nangiyak na kat ado. Di ba? Dakkel ti aso na, dakkel ni Whitey. No pinulutan da ko maapi nakaiyawid pa nga ron. Di ka kakadwad na team ipis. Bakit? Ang kasta. Kasta taramid na kita. Daga grupo nga. Di founder da. Mahilig man lang. Ang kamangaram-ramal. Bakit nakababain? Pumanaw ka! Anya? Ni isa galak di kita arwati mo. Kasla mo mo't pinatayin ti bukod ko nga anak! Anya? Api kong mapinatay ko. Talaga ba't? Bakit? Agkalma ka pa nga asim. Whitey, kasi ka pa, piman ka pa, anak ko. Impadawad na kalatandap na pulutanin da. Awan puso dati amam. Anya, uy saan nakakasta bakit? Pumanaw ka lang niya pala tararamidim dito. Pidote mo, hindi kita arwatan. Pidote mo, kita agtalaw ka. Saan ka tumalaw? Pumanaw ka! Saan ka kang subsubli? Aging ka nga di mo maisubli ti biyag di Whitey. Anya? Kasanong arudan no awanan? Di saan ka nga ang subsubli pa? Panaw! Saan kumitkid di nga panakibiyang detoy te sa anak ko? Yung nalabis mo't unay de tinaramid mo nga pinagtalaw mo ti asawam, idinto nga di mo paimot na paniknikan no talaga nga pudno ti ipagpabasol mo king kwana. Saan nga naskin nga paniknik kag tatang? Talaga nga napigsa ti kutob ko. Doal dawin nga awan ni Whitey. Imposible nga dinamot pagawidan na. Na talaga hindi nga awanin. Pinardidan ti piman nga anak ko. Ay, unay butay. Ay, anak, saan kumat nga panang dilaw ng... Saan mo nga anak ni Whitey, anak ko? Anak ko, tatang! Imbilang ko nga anak. Gapota dinak mapututan, dahil nga, Ricky. Imbilang ko ni Whitey nga, bukod ko nga anak. Digdigusak, binigat, pakpakanik. Ay, wanak. Ano ang sakit? Alagaak. Why, nanging pagsaritaan yung nasaya at ni Ricky day taoy. Saan nga gapulaing kiti aso anak ko kit isot pa kadadailan ti relasyon yung agasawa? Saan nga basta-basta laing ni Whitey tatag? Amuyo mo ito kasarat palang ipat-patig ko kinkuhana. Napipiyala mapukaw ni Ricky nga mapukaw ko ni Whitey. Ay, unay mo tananak ka. Ay, good. Anyang harot ti barabida, no? Aguray ka. Apay. Nimot Whitey dahi subungad. Anya? Ang imisuna lang na nagdugyo. Narugay. Ni Whitey? Ni Whitey ngagpaiso tatang. Wine isaw. Nay, kasta unay titaray na umay dita. Ang nay, nakarugrugit ba? Naggapgapor na kata dito yung asaw. Whitey! Whitey! Ay, Whitey! Isong agpaiso. Uri narugit ka, anak ko. Beka, Whitey! 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 Ti amok na pinulutan da kan. Ti amok na ipadawat da ka ni Papam. Ti amok na si kada pinulutan da ka. Sinyong yung ganda-ganda kakadwanan di grupo da. Whitey! Oh, Whitey. Intan, sumrektan ta di gusing ka, Whitey. Intan, anak ko. Intan!
Segun kinitatang kasin yung gagangay kanulaeng ti lalaki nga aso nga no makaarem ket agpukaw nga saan nga agaw-awid iti sumagmamano nga aldaw. Nagawid ni Whitey kasin yung gaputan alpas nan siguro deti mission na. Tinapan ng dakep iti babae nga aso. Kasta unay ti ragsak na, idi makita nak. Ket uray no nakadugdugyot kasin yung inarakop ko gaputa mailiwak ken kuana, ken maragsak anak. Tas ibibiyag mo't gayam ni Whitey. Kamaliman na kasin yung makitak mo't nga sumungsungad ti asawak. Kasta unay mo't ragsak na nga agawid. Ay, ni mo Ricky day janak ka. Kasta unay mo tiragsak na kagtartaray nga agawid. Awit-awit na mo ti arwaten na. Ay. Api nga kasta ti reaksyon mo anak ka. Imbes ko mga maragsakan ka ta agawid din ti asawam. Kalpasan nga naduktalam na paneknekam nga saan nga pudno tim pabasol buking kuana. Apay nga nga kasla masurun ka nga kasla. Ricky. Ay, abay. Kasla nag-uyong mo tilangamon anak ka. Maragsakan nga agawid. Nalpas mo't siguro ti misyon na tatang. Anya. Napan mo't siguro di makot. Apa inuri na pala doal daw sakbay nga nagawid. Ay, siguro aga itala nga maamuan na nga si Mang Putin ni Whitey. Nagsagana ka kanya. Ricky. Bakit? Adakon bakit? Maragsa ka. Ayop ka! Anay ko! Anay! Abay! Siguro kat napan kamot di makap iti sa bali nga babae. Anya? Ha? Anya? Masakal agawid? Itatanalpasan ti misyon mo? Anya? Anya ka misyon? Saan bakit? Naamuak lang nga adan ni Whitey. Iso nga na si Mang, di ba kunam nga sakla agsubli, into no, agsubli nga si bibiyag ni Whitey? Apeng or nga kasta ni tiragsak mo. Ha? Kasta kayo nga lalaki, di ba? Pumanaw kayo, sakit tula sumangpad no, maarami dyan ti kayat nyo. Ha? Anya? Maulawak kang bakit? Tang. Apay. Di yun lang mo, di dakla isalakan mo ng tatang. Eh, kuwa barap. Agawid tak gaminain. Makamuking agsarita ka, gasawan. Awan, labas nakditan. Jack pa'y ka di amon kasin yung noanyat reaksyon ko iti panagsubli ti asawak. Takaslamon lang amin ti jar na idikit kasla ti jar ni Whitey idi simmangpet idi nagsubli. Takas taon iti ragsak na nga nakang angdod. Ape nga ron nga di ka nagdigdigos. Ha? Kasta digiti aso kat. Sa dalang agsubli no nalpasdan no naaladan ti kaykedda. Datang amin mat bakit ape ngamin nga iharig mo't aso ti tao mat api tultulad na. Naamuak lang nga adda isunan kat maragsakan ta amok nga makaawidak dito yan. Sigurado ka hanggang nagbabae? Kat api ngamin nga gaputa pinapanaw kan pimano ka mat. Awang ganti basol mo api nga di mo impatangkan ko ma. Jak karud kahit nga kumaro di apat ha. Kat dinakmat ngamin dingdinggan uray pa no amom nga awan tinaramid mo nga madi. No amom nga awan ti basol mo dapat sang kapimanaw. Siguro kinakayat mo mat. Oh, jedo nga aldaw, alat inararamid mo. Siguro kaslamat laki ni Whitey ala. Napangkadimba ka pala. Uning kamutin bakit? Sikat ng papanaw kanya, sikat ng patalaw kanya, sikat titiladang ni papabasol mo kanya. Api ngamin nga ipadam ni Whitey, ipadanak ka di iti aso, api ngamin ipadpadam ti tao ka di iti aso. Jack amo kasin yung
no anyat nagbalin nga epekto kanyak ti nalabes unay wenno nalabes unay nga panangay ayat ko kini Whitey. Tay tinaminsan kat nagistayan kami nga nagsina gapuken kuana. E baglagit din da nagsubli ni Whitey kasin yung ngemtis la narigaten nga may subli. Ket deti napintas nga langin-langin mi ti asawak. Balakadan dakman kasin yung no anyat aramidek. Imbaga lang ti doktoren nga saan ko wenno liklika kon ni Whitey angem gapu iti panagpukaw na iti dual daw ket saan ko nga naliklikan nga inarakop nga inayaywanan. Normal la kaditi kastoy kasin yung kalpasan nga napaayak ti manong nga tawen nga agururay ti agbalin nga anak mi ngem manong nga tawen met nga awan iti naipaay kada kami nga anak mi nga agasawa. Ket idi agtara nak iti aso kas taon iti panangipat patig ko ken kuana nga kasla ko la ibilang nga ibilang ko akas labukod ko nga anak. Ket isupayen ti pagapapaan mi nga agasawa nga dandani mi nagsinsinaan. Gagangay ka di daytoy wenno haan kasinyong. Deta ko matikayat ko pabalakadan kada kayo ket no adda ti mapanunot yo nga nasayat nga agdang tapno no nga agdang aramiden mi nga agasawa tapno no maliklikan mi ti kasi nga parikot maliklikan mi ti agapa gapu kini Whitey. Kasano ket jakmet maitalik itan. Jakmet maitalik itan kini Ricky ta amangan no makarukat manen makabulos manen ket agpukaw manen. Kasano no saan tong agsublin? Kasano no matyambaan dagiti awanan puso nga agpangpangor iti aso tapno lada pulutanen da. Kasano no mangeg kuntumanen nga ipatangatan ni kasin yung ipatangatan mo ibagam dita programam kasin nga adag papulutan iti karet aso ket baka panunutek tumanen nga ni Whitey dayjay. Jak pagid di amon kasin yung noan niya nga talagat problema. Basta balakadan daklatan. Kahit ko lang iburay daytoy tapno no maiyebkas ko ting karirik na kasin. Ket jak matlata maawanan itinamnama nga maornos to tilangan-langan mi nga agasawa ket maaddaan kami tumutla iti bukod mi nga anak. Dahil di nga ron, di ba kabuklan, di ba kasarita kasin yung nasapay kumakat na kay Batit Adal, liwliwaken pagsarmingan di biyag kadagiti amin nga dimngag kinagbuya. Iyon akong tagyaman kadagiti makaited ti balakad, kinagyaman aking kakasin ti anos ken laing mo nga nang tedbiyag deti nga surat ko. More power to your program and God bless everyone. Tuyag parikot apagayam mo, Tessa. Oy, Tessa! Tessa. Bagaman ti address yo ta kilatisek man no mayat madlat karkarnera ni Whitey. Ayan, thank you so much Tessa. Kasama tayo thank you kadigiti nagbuya, digiti nagdengeg kaditi pakasalitaan na. Kaya't mabalin yung aro din nga balakada ni Sender. Jak amo or siya jak mawatan ano niya problema na. Nagsublimot nila kainan. Ang ngas lang medyo namantsaanan di relasyon da. Siyempre no siya ni Ricky medyo nasagit met tirinakem ko ata pinagtalaw na kalangaro din ori awan ti basbasol mo. Tapos si jag subli ka pagatapan na kapay nga kasla aso sa kala nagsubli idinalpaskan nga dimbakep. Ape ngamin nga yarig na tao kadagiti aso. Ala maawatak pa ken okay la kanyak. DJ trip na nga kaslang titrip na tapno alis na agsikog ka style dog, style ti aso. Kahit kumatikas jay. Angem tuno sumarunong agsurat ka Sender, tinto man ipakaamom ket no. Anyat nagbalin nga bunga na nagkabunga ba dati naramid yo nga style ti aso. Ta padasek to mamet, tabareng no makaabuak to met iti lalaki sumaruno. Speaking of style ti aso,
Happy watching. Uri nala daw ka, Sir RJ Camia Jr., Sir Bolats. O, yan ko'y bagbaga nga mahilig ti, mahilig ti karne aso. haan. Di kaanakan LG, haan nga normal detan, sender. Kuna na. Adda baltik ta utek mon. Kunam lang mo, DJ, founder, ta inramraman na ka. Clear mix, masyado ka namang OA sender. Ayan, tamang term, OA. Overacting. Dang nga, sikat, adda problema na kung namit ni Melinda Sanchez. Anong problema ko, dagiti, agpulpulutan ti karne aso, madi nga talaga, dagita, sardeng yun dagita, makaperdit sa lunat pwede, tangamin. Siya kamin, agpulpulutan na, ngim jak amo nga karnet aso day jay. Kasi siya datitipo nga hanak nga agdamdamag no anyat aking karne. Sadan tulay bagan nun din napulutan kon. Ala di mo lang bagbagan jak amo. No amok ko madilinikli ka kasi among pet lover ak jak kahit di ka kasta. Ibagada kalding kasta di kita kakainumak no ko so nga masurunak kadakwada no ko kahit. Yan, ngani kaanakan LG no kaget. May ka angkel, ada karnet aso angkel kaget. Jak mapanno ko na. No karnet kalding kakasjay. Kahit ko ugsa ay banyas. Urian niya basta hangan karnet aso. Kana ni kasin Delia Mariano Gorgonio basta awan balakad ko sender tahaan ko met pada taasom. Ni Comadre Meli Valdez Franrel, kung na ay sender, nagpigsat saltik mo nga talaga, pati lakay mo, ipadam taasomon. Hello, Comadre Lilia Sunao Bonus. Ni ako na pa ni Kasin Delia, agkakanat kamot sender, hang kamaaw-awatan. Kung namit ni Tita Delia Ralia, kadudwa ko, pudno daaya sender. Conception Galen, grabe kamit sender, agmauyong kasamot ten. Baka mo't no, narabis kan sender. Baka mo't no, agkwerong kan, kakadilpat ni Whitey King kan. Helen Likwanan Bonalos, happy watching. Adabagbagtit mon kunan Melinda. May anarukan, hello Kasin, happy watching, a long time no see. Ang angka kunan na ni Melinda. Glo ganela Domingo kunan nakastangamin at talaga no napamahal ti taraken mo keng ka na yan. Well, so mawatan nyo met. Kasi napamahalisonan. Kasla jay pusak nga napukaw. Sinangitak pa ita. Kasin ta isumit lang ti kadkadwak jay balay. Uy. Kumen oreno taraken la isuda nga dingwen no ayop animal. Ngem most at that time na nga ibagbaga tayo nga mas pa nga mapagtalkam jay taraken mo nga aso ngem jay padam nga tao. Nadungdungupay. Dagiti aso ngem te asawam. Ken di ba? Ti aso ket binansagan da nga man's best friend. Kasi uray anyaman nga sitwasyon, uray anyat mapaspasamak saan na nga panawan. Uray no dangram kadaanahan na kanto pulos panawan. Di ba? Uray no bautem ta aso ket uri kabailan na kakagatan haan na nakagagatan kasi ti kinaloyal ti aso. Iso nga no mabalbalin da kayo nga mahiling agpulpulutan ti karnet aso panunutin nyo. Di ba? Kaslayo la pinulutan ta best friend yon. Tas lede ti amok. Best friend na. Best friend na. Pulpulutanan naman tan. Di kwan nyawid nan kasi siya. Ay sabali nga best friend din niya. Best friend nga tao gayam din niya. Sa bali nga pa nagpulutan. Best friend! Una na, hindi nakainom dangket. Sa bali maten. Naimas ti Whitey ko naman ikaw Madre Evelyn Salmo Baklig Sol. Kunak tupay Whitey na pang ka nagbirok ti daddy. Kunapay ni Melinda, ibeleng ko nga rod, take kinalubam jerep no kwan madin gayam kayat. Impadulin ni Sir Junel Gordolan kanyak data. Tapulutanin nanto kanon to no may makisyat dito ni Mars.
Makamu kay beleng mo makagura. Elizabeth Ramos Dalope. Shout out Dita Isabela, happy watching. Ni kanakan Elgin, jakpay nakaraman karne aso. Uwe. Ang papakita